ntate ke bone bohlokwa ba ana hao ke tsebile gore data e teng moo ga e ka gaoa ke tsebe o tlo etsang ke bone bohlokwa ba hao ntate go rapella nna le bana ba ka le family tsaka ka bona gore le wena ko fele sekete go thaba lapeng la hao le wena ene ga nehele a re fela o sebetsa go nna ka labohlano tshwara piso po o nna mana ore o nna ntate moruti mare ka mokgwa o re thusang ke fila gore ke go kolota ka reng ka go 4,000 ranta ke ena a re ka mokgwa o re thusang nana motho a senang tšhele a golang pension and then a ba kgona go bona gore a kampa itšhotisa just to appreciate ntho e ntate modimo a e etsang ntate modimo a o blessa golo ntate waka ka nnete just gore motho a appreciate mina maina o nromella voice note ore go nna motho wa group ya e wa kula o tshwere ke maoto ne ya moruti and then o ne o romeletse mina tlo mina hlemaneso a hle mina so be le nkgosetsa jwang ka re ho te ke tla le freya ke la bobedi ya kere mami na founetse ka la bobedi papa a re maoto a gana le go tsena ka ditlhakong a kgone go tsamaya ke be ke founela dinomoro tse le tsoregileng tsone 081 086 ka e sa tshware ka se ya voice note ka e sa tshware be ke founela o se lerato ka la boraro be ke etsa check up ke mo founela ke mmotsa ba re ga gona motho o mo founetseng ka ke tla romela papa voice note o ne tsena ka maoto a a nagana o tsamaya moruti a ruruile ebile ne yanong dintho tse di setse di tletse haholo o be etsala maobane maabane moruti a ba mo founela a mpotsana ke na le di-product tse feng be ke mo bolelela a ba mpolelela nna ke etseng a ba rapela le nna so ka ra tshele letswai fatshe a todima ntho letswai be ke mo rapella baloi ba bua gore ba mo entse ba mo kentse dishotshwane maotong ka mo rapella a right a right moruti ka ba ka kgona go qetella o thusa mistress o hlatswa difestere o ne sa kgone le hlatswa next difestere sa kgone next ma bona ile ba hlatswa difestere e ya ntate Makgetho o tsamaya le mamme wa kula papa o tla tswa dingakeng ga kgone o ba beterolla ka ntho ka mpeng ha ke feta mona go tle gore ha kgone o yena ee kokobana o korobana ee ya papa ya mose gona fana go na le wesa e utlwa gore tla kerekeng ke motlile kerekeng o na le wese ha o tla re letla kerekeng o la ba wese ka mokgwa wa ga mo tloela le jwalo awa dintho tse gore di bua ha monate tshwantse di kenye dipontsho ke bua nnete mai ke gore bua ha monate tshwantse kenye sepontsho so ke nako e ka ya kula ke nako e ke kgodi tse pedi tse tharo ka o fela papa doctor di a ba tsebe ntho e mo tshwereng ba go tla ba hantle ba bone ha ba mo isa x-ray ka o tletse bo mantle jwalo mara ba mo fa ba re o na tletse bo mantle ka mona o etsa o itumela ka harampa o ithumela ka rampa ba mo thusa a kgona go bereka mala wa sebetsa mara ha o tle be sharp le amlokulla kre le amlokulla kre le a tsoka palesi o kobe hlo motho o tla o tshwella ka masong le a tsamaya kre le tlo tsamaya kre le a tsamaya le tsamaya le tsamaile le mlokolotse le tsamaile kre le tsamaile ne nimkhulule nihambile kuye nihamba phuma niphumile kuye nimkhulule bye bye 1 2 3 Jesus Holy Gold volume
dula masithando sam ndijonge jongisa intloko phezulu mohlolo wa pele ke wona mohlolo wa pele ke wona ndijonge bakam nyakenya hamba Ini batho ngwana o ne sa tsamaye pastor o ne tsamaya jena o sa tsebe o tsamaya etsang? o ne sa tsebe o tsamaya jena O ne a sa tsebe o tsamaya? eya o ne a tsamaya jwang ka morena le modingomi ya tsamaya kokobane papa yo o ne a tsamaya koko papa jwalo bona ngwana o straight jwang no ntate modimo phela ka tla mone ke buile ka go tlo phela ka a papa ene o na le wese o sene re bile re ga retle o na kula ho hang ne le ra letle ko gona ka mogona hlole ya ka teng ka re tla ga batla koloi re tle kwa ra ire koloi le hirile koloi gore le motlise ya papa ya mme ya lena mashineng o right Diniwe. o diniwe phumula kancane phumula kancane phumula kancane phumula kancane ke mang ya kulang gape a kulang ke mang modimo ka ke mo lokolla completely se la hlala le khutlela ho yena ne le mametse ke itse ke tla le etsang ka le thola ho yena O se o tlo re foufatsa. ke itse ke tlo le fofatsa ke la dilase ke le thola ho yena le a tsamaya Re tsamaye. ha ke ka le thola hape ke tlo le fofatsa le mo fila metsi meana ha mo fehla ngwana rona modimo ka le se ke la hlola le khutlela le ntse meriana lona maotong a Re ntshitse. ke itse ke tla le etsang Re tlo go foufatsa. modimo ka ke mo lokolla ka lebitso la Jesu 1 2 3 4 Dula for ntatana interpreter ka kwana fihla stulo Ntate ka makgatlo a mabedi ntate ke tshwara ke bang ke tsetse motho ena e ngwayang ke ingwaya hlooho ka tshwara ke tsere ka hospital jwale e jele leihlo le ya le foufalang ke bona half ke bona letho lerotho fela ngolle lona e sa le ntse le ba re ke arthritis arthritis e mong a kulang ke mang tlo ntate tshwere ke baeti a tsa ke itse le tle ke tlo le thusa jwale ke bona o tsila o tshwere ke enda buti wa ka ntate wa ka ke kgathatswa ke maoto mona tlasa di-ankle every time when I want to do something ke kutlwe a opa hole a nketsa gore ke tshwarele ka jareteng ke skebe ka tswa or else I will be late speaker a sa le ke se utlwa ke sure it's been 2 weeks today is 3 each and every weekend ke batla ke lo hata mane mabaleng a ntate November ho ba bima ke tlo qetele se bile ke sa ha ke sa ile se bile la bona se bile betsa bo 11 but today hape ka ke se utlwa speaker le last week the very same thing etsa hetse ka kutlwa maoto ka op ka tselengwe makatse ke ga kwana maoto bilana tsa male hlo be ke gutla qetele se ke hlapile ke le ready today ka kutlwa re jwale ke a ema ke a ikisa ke batla ho bona tabena ya maoto the very same thing etsa but ke heshitse ke tlile ka bima tlile ka bima? ke fihlile ka bima ntate wa ka ke fihlile se bile o bitse le bo ma past 11 ke ronothile o fihle before 9:30 according to the speaker o entse hantle la ka fihla ka 12 beng ba kereke mosla o fumana ba le isiko ka hlola o fihla frugo ntate o fihle ka 1 ka nako ya batho ba kerekena ba fihla very late very late a so bone ntho tse tulo ya tsamaya
le tlo mo lokolla ne le tlo mo lokolla le a tsamaya kere le tsamaye le a tsamaya ho yena le a tsamaya le tswile se ke la ntshokodisa le tsamaile le mo lokolotse a ko utlwe le reng le tsamaile ne le tswile ne 1 2 3 4 5 kuba ke bula dieta tsa 1 2 3 modimo ka ke mo rapella ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareta 1 2 3 ke go ba le mo fe grapetizer fanta tena grapetizer o tshelo oli e gold e nyane ke go ba o fa pheko fe tsela tswa ile go fa maoto manta Fatima wena ba tla o fa o le rete mixa le rete o nyetsa botoka ka nyala ntate wa ka a ba nyala yes ntate wa ka seleke bikitla o di maltswa ile o bo bua ra sa hlola ke tshwarwa ke maoto ke sa hlotse ke tshwarwa ke maoto ka lebitso la Jesu ka lebitso la morena Jesu a re ba ise pele man seleke ntate wa ka thank you abuti wa ka a o sa hlola and then bona he a o siana ditsemane o tla bua le ena kereke e tswa utlwa yes ntate wa ka for taba tsa bo lenyalo jwang ana monna ntate wa ka o tla buisana le ena na Ke a leboha. thank you abuti wa ka no nna ke etsa singile mmenyele mo ke kgathetse ke lo ke kopa hlapa matsoho kopa ho hlapa matsoho ka ntho ka laboraro radio ne ke ruta ka manyalo a ke la tswa re laboraro ke radio ke ruta ka manyalo le ka di relationship ba ke ne ke ruta ka batho ba nang le a working mentality ke kopa le tlo morao mono ka o fela tlo mono a working my mentality Tewan hle bana baka working mentality ne ke ruta ka batho ba nang le a working mentality wa batho ba tshwana le a working mentality mosebetsi wa bona ko robala o phomolela o theoela o sa batho ba nang le a working mentality and batho ba nang le a working mentality all of them ba na tšhelete kaofela a ke tsebe ke tlo rera taba tsa ka dingatanyana mara ke batla re qale ka ena ya a working mentality batho ba sebetsang abantu abasebenza anina mali man batho ba sebetsang abana tšhelete re na le mefuta e mmedi ya batho ba sebetsang re na le batho ba sebetsang ba na le di-responsibility tse ngata be re ba le batho ba sebetsang ba sena di-responsibility di-salary tsa bona be di ba kgona bano ke a ba hlompha when you are working but at the same time salary ya o e kgona le nna o nkinyeleditse moo
bothata ke haeba e kgona wena nna ke le siko moo ke ma yang kutlwang batho ba na le a working mentality wa tseba ba sanang nowadays if kona le phumlano oh if a re batle tsela ya ho motivate we are going to be very discouraged ke kopa le kwa le matla we are going to be very what discouraged if we don't have a way ya we motivate we are going to be very very discouraged ntho re discourage ya pele it's when o sotlea o sokola o sena tšhelete o sokola dijo o sokola petrol o sokola eng you will be very discouraged o botsa batho ba sebetsang tate ba theohelang ba senang tšhelete e ka re ka tloela theohela mo botse ditsepela mo botse ha o tshwanela o tsoa o seng a theohele ke bothata hlaisa letsoa re a ke ka re ho a bata a le kgutlise a hlaise le leng a le nyametse a hlaise hlooho a ikwaele a lale o fihla late motshehare ba fihla late motshehareng why because batho ba na le a working mentality ha bana tšhelete ke ya pele nkile ka le ruta ka re na le dihora tsa mosebetsi dihora tsa letsatsi di 24 ni a khumbula bazalwane ka re di kae 24 ka re tsa mosebetsi le tse di 8 o ntsha 8 o sala bokae 16 hours ke be ke re 16 hours re etsang ka yona 16 hours re etsang ka yona ha ona ntho e frustrate bazalwane ha ona ntho e frustrate jwale ka kore ho be le di kore ebe ha ke hona ntho tse ke feelang gore mara ha ke di etse ke ba very much frustrated like jwale ka ke eme mona I'm very much frustrated ebile ke roba le hantle next very frustrated you know why because hona le dintho tse ke batla go di etsa tse ntse ke sokolana le tsona tse ding ke tse re di etsa ke re ke mona thing frustrating nyana so I'm very frustrated so now we put our motho tsana le wena ya robalang and then le survive jwang because bophelo ba motho e mong le e mong as much re tshepang tate modimo for maphelo a rona but there's a role ya ntate modimo but there's a role ya how as a person ali utlwile hona le role ya ma ya how ha re qala ka ntate modimo hona le role ya ntate modimo but again hona le role ya ma ya how as a person when ntate modimo a qeta ho fa Adama tshimo ya Eden o re yena Adama role ya ka nna ke yentse ke o file tshimo ya Eden ha qetile ba re wena mosebetsi wa go e lema o e hlokomele that was the role ya Adama ho lema lo hlokomela to take care ka tshimo ya Eden role ya ntate modimo was to give this man tshimo ya Eden ha qetile modimo ba re okay o e hlokomela ke responsibility ya hao that is number 1 we need to do something ka maphelo a rona bazalwane we really need to do something it is not right or how qeta o ntsha tšhelete ya salary qeta o patala koloi kapa qeta o patala ntlo ha o qetile batho bo le miserable bo sena tšhelete ya dijo o bo sena tšhelete that's not right ha o monate ayikho mnandi loo nto bazalwane akore ke o bontshe ntho ena ene ke le rutile yona gale mpale Matthew chapter 12 ka speedy fela okay iqalo Exodus chapter 3 verse 8 okay iqalo 7 ire yaba morena o re ke bone matshwenyo a setšhaba sa ka se Egipeta ke utlwile sello sa bona
se bakwang ke bahlorisi ba sona mme ke tseba ditlhokofatso tsa sona. Verse number 8, ke theohetse lefatsheng ke hona o tla se lopolla matsohong a Baegipeta ho senyolla naheng eo ke se naheng e ntle e batsi naheng e phalang lebese le mahe a dinotshi. Mpale ngwanaka. Exodus chapter 3, verse 7. Then the Lord told him, I have certainly seen the oppression of my people in Egypt. I have heard their cries of distress because of their harsh slave drivers. Yes, I am aware of their suffering. Verse 8. So I have come down to rescue them from the power of the Egyptians and lead them out of Egypt into their own fertile and spacious land. It is a land flowing with honey and milk. Okay. Hare ka mona, Exodus chapter 12, verse 35. Mona modimo blessa bana ba Israel ka milk and honey ka lefatshe le nang le mahe a dinotshi ne. Ba zanan bua le nna ke batla go qeta. Modimo blessa bana ba Israel ka milk and honey le lefatshe leno, a fertile land eo. Le mamela ka speed. Le ngutla ba zanan. Now, number 2, o tlo bona hore ntate modimo a batle batho ba tsamayang le yena ba futsanehile. Number 2, ntate modimo a batle batho ba tsamayang le yena ba hloka. Yoqala nje. When ubala Exodus chapter 12 verse 35 ere bana ba Israel ba etsa ho ya ka moo Moshe a neng a ba laetse ka teng. Ba kopa Baegipeta hore ba ba fe dintho tse entsweng ka silivera le tse entsweng ka gauta le diaparo. Verse number 36. Morena a etsa hore Baegipeta ba hlomphe setjhaba sa Israel mme ba se nea seo ba se kopang. Ba sia Baegipeta ba sena letho. Mpale ngwanaka. And the people of Israel did as Moses had instructed. They asked the Egyptians for clothing and articles of silver and gold. Verse 36. The Lord caused the Egyptians to look favorably on the Israelites, and they gave the Israelites whatever they asked for. So they stripped the Egyptians of their wealth. Verse 37. That night, the people of Israel left Ramesses and started for when ba Israel ba tlotswa ba ya lefatsheng la leo ntate modimo ba promising lona ya pele fela ntate modimo ra le tlotsa ma listener next that ke ya pele fela a le tlotsa ma letsa jwang listener next ke ya pele fela ke ya pele ke ya pele. Arabali ya bobedi. 1 Kings chapter 3. Ala bona moruti no ba re raka spititse. Ai sale ke phela. Fapang. Yena ona ke mohlo. O ya description jwala ka bontate mageta. O ya ka tse ngata jwale le bontate peba. Ka bala tse ngata nda. Le thotse ba tsona. Chapter 3 Yam 1 Kings chapter 3 and 1 Kings chapter 3 verse number 3. Solomon o ne a rata morena e tlo nsenyetsa nako. Iba le mme once. Solomon o ne a rata morena a latela ditaelo tsa Dafita ntatae. Fela o ne a ntse a etsetsa mahlabelo dibakeng tseo ho rapellwang medimo ya bogata ho tsona le mekubetso ai chisang hona teng. Verse 4. Khosi ya Gibeoni ho ya etsetsa mahlabelo teng. Arba le verse 5 ka speed. Hona mo Gibeoni morena a itlhaisa ho Solomon torong bosiu are kopa seo o lakatsang hore ke o fe sona. Verse 6. Solomon are o bile mohau haholo ho ntate o bile mohau haholo ho ntate ho Dafita mohlanka wa hao hobane le yena a ile a tshepahala ho wena a etsa tse lokileng a hloka mano le ka jeno o sa mmontshitse mohau o moholo. Verse number 9 ka baka leo a go nehe mohlanka wa hao bohlale hore a tsebe ho butsa setjhaba sa hao
ne ho hlalohanya botle ho bobe ke mang ya tsebang ho busa setjhaba se sekale. Verse number 10, kopo ena ya kgahla morena ne Amen. kopo ena ya Solomon ya kgahla morena mme morena a re ho yena mballe Me modimo a re ho yena e re ka ha o kopile hona o sa ikopela hore o phele halelele kapa o ruwe kapa o timetse dira tsa hao ompa o ikopetse bohlale ba ho tseba se lokileng. Verse 12, ke o etsetsa jwalo ha ko etsetsa ke o jwalo. etsetsa jwalo jwalo ka ha o kopile ke o neya bohlale Ke o neya bohlale le le kutlwisiso kutlwisiso tseo ho seng motho ya kileng a ba le tsona mme ho seng ya tla ya ka hlang. mme ho seng ya tla ke a be le tsona. Verse 13, hape ke o neya le seo o sa kang wa se kopa ha o santse o phela ke tla o neya maruo le tlotla e leng tseo o so bi kgosi e kileng ya e ba le tsona haeba o ka tsamaya. Haeba o ka etsang. Verse 9. Give me an understanding heart so that I can govern your people well and know the difference between right and wrong. For who by himself is able to govern this great people of yours? Verse 10. The Lord was pleased that Solomon had asked for wisdom. Verse 11. So God replied, because you have asked for wisdom in governing my people with justice, and have not asked for a long life or wealth or the death of your enemies, I will give you what you asked for. I will give you a wise and understanding heart, such as no one else had ever or will ever have. Now ke batla le shebe ntho nngwe be ke le tloella. Wa bona modimo o rutlofa Solomon le ruo le tlotla. Modimo o rutlofa Solomon eng le ruo le tlotla. But ha bui ka tšhelete mo. But hore Solomon a be le tšhelete, Solomon o tlo tshwanela go sebedisa kelello yena kapa bohlale bona bo modimo a mo fileng bona. Mamelang batho ba batsho ba jolang le ba nyetsweng. Mamele le ntshebeng. O bona ha e ka ba o nyetswe ke monna ya reng ha kena dikobong a ba robala. O mmatlele matubula le bo Flistoff le Tatariki le Harry Pirima mo mixetsa ntho e ne tsamaye ai mayambe makamba masolana a tsamaya na ha e gai the same way if nyetswe o nyalane le mosadi ya jwalo ya ratang boroko kala bobedi ne ke kala borara ke le radio nkere batho bana le a working mentality mosebetsi wa bona go robala ha kena dikobong robala boroko ba o qetela o tla gona ka 7 o'clock o shebella TV ka 7 o'clock o santsa shebella hanyane ka lihlo a santsa na o tla mahlo o santsa kgathetse ba tla robala because there is nothing yeo yena a sebedisang kelelo ya hae ho yona. Hauna there is nothing yeo yena a sebedisang kelelo ya hae for yona. Now a ke tsebe le hore ke tlo rera kapa ke tsa batho le tla iphandela hore ke a rera kapa ke a bua le tla iphandela. Now ke jwetsa batho radio nkere somebody a ka re mar November o sokola nyana ho nyala jwale ka re qeta o tla dikobiso motare lenyalo le hlola le baruti le utlwile bazana le utlwile dikobiso somebody ka re sefapano mar November o hlole ya ke eng ko nyala batare bua nnete sefapano bua nnete ke eng sheba o buto sekolo jwala kang gore ke sekolo lo feta monna hao bua nnete. Buonite, Masadan, we listen, don't touch. Buonite. Che scuono? Ah, in discuono Masadan. Why le guata?
Yebo abantu baqumba. La kwata. Ke skuno, but you ask yourself why ke sukula unyala. One tlo go jotsa khaitsedi ka why ke sukula unyala. Once ke ne ke nyale ha le ntse ke le domo ke sa tsebe gore ke batla o ya kae, ke sa tsebe gore ke eng, ke batla o achieve eng, ke ne ke nyale. Because next time ke ya kae. But now there's a difference. I know ke batla o ya kae, I ke tseba gore ke batla o fihlella eng. Now everybody ke mo tlisang ke ba atumetsa bophelong ba ka mojolo mona ke a mo mamela hore wa atumela nthong tsena tse ke batlang ho ba tsona le tsena tse ke leng processing ya o ya ho tsona le tsena tse o seng ke leng tsona ke a mo mamela. Ha ke tlotlisa motho bophelong ba ka a tlele ho tlo robala ha se pele no mo hospital hona mane mo le roba tswang ka 7 teng se le jile o so tile robala ha se pele no mo hospital ka nnete me matsotso there's no way ke tlo le thusa ha ke tsebe gore ke a rara kapa ke tsang fandaga le tla iphandela bazalwana le tla iphandela and look ha e ba le utla gore ka re ha ona moya o tla ipatlela moya wa ha kwa tla ipatlela moya ba le tla be le ntse le tlo nkobisa mona o no sena moya o modimo le tla iphandela. Now I want to show you something more. Pele ke jotsa batho re ding ka la bobedi ke re ha ne ntse ke soka ke tseba ho easy ho nyala that's when ke nyala easy. But now it's difficult for me to marry. You know why? Because ke a sheba ke a tseba hore ke a kae ke batla ho ba eng ke batla ho achieve eng ke na le vision ka bophelo. Now when ke tlisa motho bophelong ba ka ke mamela wa fita vision nyaka le man mo ke batla go ya teng because sentse ke tseba gore ke batla go ya kae nna ali hu wa bona ke mo but sentse ke tseba gore ke batla go ya kae whether ke tlo fitla kapa ke tlo fitla ke nata ba mark at least sentse ke tseba gore ke batla go ya kae sendino mbona I have a vision for ntwe ke batla go ya ho yona ha ke tshwane le lona ho tengwane mo na botswa ka classeng le batla ba eng ka classeng e mong wena ba tlo ba eng phamisa tswa re ke batla ba doctor e mong wena ke batla ba teacher wena le ponisa e mong yena ya failang haholo ha ba fihla wena ba rona ba tlo ba eng ba re ke batla ba stepfather mistress a re hlale khale ko bona re wena tora o so fihlile ho yo now that is number one. Ke tlo bontsha something very powerful ka ntho ke le rutang yona very powerful already sentse ke bona ntho ke bang yona e ke batlang ho achieve I know ke entse le ke Frida ka tina dikhethe ka be bole mabluma ra hlong ka tshasa di makeup batho bana ba sa tseba bana ba re ke a hlanya including le lona le lena ne le tsama le ntse le nseba ke a tseba ne tsama ntse le seba le na le nako hai moruta rona tshena wa ihloka thapelo mpa re sa tsebe ke a tseba le mamela bazalwana ke a tseba le lona le le gagatha le na le nako ka rai tse rona mpa re dutse fela ka baka la lerato mare ntse re rapela ntse re le thapelong guys ntwene ke etsa thandi ke tseba hantle le gore purpose ya ka ka yona ntwene ke eng ke ntse ke tseba and I have a vision. About today some of you the problem ya vision kena ha se batho bohle ba kgona ho e reader ha se batho bohle ba kgona ho etsa jwang to read the vision ha se batho bohle that is why le ka nako tseo batho ba neng ba lora ho no ho tshwanela hore motho a lorileng a bitsetswe motho a tlo interpreta the same dream e le hore motho a lorileng ha tsebo interpreta toro ya hae because it's difficult. But Daniela bana babitso to interpretator because most of the time it's difficult to other people to read the dream. So that is only difficult. But what I criticize. I have a vision. I know it's in my mind. Now, here's the problem, Bazole. Dr. November. Here's the problem. Now, Butata Bushamuna.
understand lona batho ba tlisang batho maphelong a lona le ba ntseng ba jola o jola jwang le motho yeo le sa kgoneng ho ba le di-ideas le robala jwang le sena di-ideas le sa share di-ideas le robala jwang le qoqang and batho ba senang di-ideas le ba senang di-plan mpotse mosebetsi wa bona keng mpotse wa ka o ya founung ya monna monna o ya founung ya monna o batla ho sheba founu o batla ho sheba conversations o batla ho sheba net o rata kgone ho thola ntho tse ba qabanyang hore ba lwane every day ke mosebetsi wa batho ba senang vision le ba senang plan le batho ba senang direction ka maphelo a bona ke mo sheba malapa ao ho senang plan ke mo sheba malapa ao ho senang plan ho lwanelwa o itse o tla fihla ka 6 ke ko rapa 6 o hlolile ko njwetsa fela o nketse aware hore o tlo ba late 15 minutes because yena ya dutse mona wa idle ha etse next mosebetsi wa go kata nako o itse o tla ba le mona ka 6 ha ile liqhotsa se sithi hayi kuthe libilu 6 ebethila ka fike o ntwela masepa yena o ntwela masepa sa futha tla sa tletsa ha ile liqhotsa ngikhala masepa uzawundazi ngafika ke go jwetsa wa ya etsa jwang because ha bona ntho e etsang next so the only thing a tshwantseng a etse ke yona ena fela ya re ba dule ba lwana ba le miserable abana ndaba zana ka tsatsi le leng ntho Mantombela wa re bitsa o bitsa baruti stadium mo o fika re baruti ba rera baruti ba lona ke ba rera ba dipurapere mo wa hamba baruti ba rera itsa ba qetile ho rera itsa ke phama nna ka re ha ke so bone thero e tshintsa bophelo ba motho a ke so bone thero e tshintsa bophelo ba motho next a ke so e bone thero e tshintsa bophelo ba motho a ke so e bone a botwa ka nna ntho e ke leng yona ha ke a etswa ke thero somebody ya neng a ema ka pela ka ruta lentswe it was somebody ya neng a transforma bophelo ba ka una transforma bophelo ba ka not unrela but transforming my life kereke di entse batho be ba futsana ka sehloho kereke di entse batho be ba futsana ka sehloho and that is why batho ba nang le tšhelete ba tle ka ra kereke because kereke ke ntho tsa ba futsana batho ba na le depression batho ba miserable because kereke ha itse bo transforma dikelelo tsa batho ke kereke e dilana le mathata re dilana le mathata ka ra dikereke so number one I don't understand why lenyetso le le ka ra manyalo le le ka ra di-relationship ba bang ba lona le a jwala le sonyalo but ha o qetile so ntse o jwala le distraction o jwala le distraction ba bang ba lona le jwala le distraction moka o bere yona wa hao ke distraction sheba le buang sheba le spenda nako le bua eng sheba le spenda nako le buang ha ona ntho next e betere le buang ha le bua ka bophelo ha le bua ka plan ha le bua ka future ha le bua ka next le bua ka dintwa le bua ka diqabang because ho kopane batho ba senang vision ba senang di-goal ba le babedi mona ke ne ke bela rorisang something ke rorisang Jacobo o ba le bana ba 12 kapa ba 10 12 Jacobo na le bana ba 12 then I was so miserable
nna ne ke le miserable ke mofuta wa batho ba ke ba leadang ke gala gore le nna mare ka reng ka leader batho bana ba maemo a godimo ne ntate modimo said something ka nna modimo ke a bua le nna something a ba re bo Jacobo ke mo etse ke mo file bara ba 12 and that 12 in represent the tribes kana the tribes ka Sotho ke merabe e 12 Jacobo bana ba ba lead ba ba tswetseng bana ba tlo represent the tribes merabe e 12 ya batho e mong le mona na le mefuta ya batho ba ba tshwantseng a ba lead modimo ba re le wena o na le mofuta wa batho ba ke tshwantse e go bitsetseng ngong o na le a tribes e itseng yo tshwantseng o e lead. Now here's the problem bazala when ke dula fatshe ke sheba pele ntate modimo yentseng ka nna ntate modimo nkentse gore ke be mofutsana fo ha qetile ntate modimo ke pastor mekgwa ditsela tentshang ka rabo futsana so that merabe o ke tlo leadang o futsanehile ke tseba o ba thusa the same way le nna ke tsa jang ke thusa ntseng ka teng ali ut mazamana ya fakala modimo mpitseditse o tlo hula mefuta because le nna ke tswa mo and modimo a mpontsha gore e possible taba o tswa bofutsaneng possible bazalwane possible taba o tswa bofutsaneng very possible so but ka bomadi ba me ba tla batho ba mamelang ntho o tswa bofutsaneng ba tla batho ba mamelang now ke batla le thusa tsatsing lena one of the thing e re shapang yo qala nje manyalo the relationship ba khutlela nthonyana November wa e sukula o nyala ha se mang le mang ka mo hulanyang ke be ke motlisa bophelong baka and nna ke le je le mona ha ke buise gore ke mona gobane lona le na le batho kapa le nyetsa ke buise ke ntho mare to haleng khadisi aleng khadisi aleng blofi ke bona le sotleile le batho ba lona le ituletse le bo sasa development of the critical of the inter season ke bona le tshotlahetse le sono because mosebetsi wa lona ko lwana bo makwatelana bo di eng ha ke le je le mona mara ha ke le khalle ha ke le khalle le imetswe le tetebetse ba bang se bile ka re le baholo humpheta the way le depression of the breast katem of feed breast kapa le ke lela ke buiswa ke bohloko kapa le re ke bohloko ke jealous ka eng sure now here's the problem one Solomon o fuwa bohlale re khutlela mo Solomon o tsa shoma tsana o fuwa bohlale now le ruo but the problem shwanini ke le ruo lena le tlo tswa kae Mata bukeng ya Marena pele chapter 10 verse 27 Marena pele chapter 10 yo tate mndimo batho ba re ke jealous bala mme ngwaneso 1 Kings chapter 10 verse 27 Khosi ya etsa hore motse wa Jerusalema silifera ibe ngata jwalo ka majwe
le difate tsa dikedare di be ngata jwalo ka difate tsa monokotswai tse phuleng. Iphete mme. Kgosi ya etsa hore motse wa Jerusalema Motse wa Jerusalema silifera silivera ibe ngata ngata. jwalo ka majwe. a re bueng ka fela mang kgosi a re bueng ka fela Kgosi a etsang a etsa hore etsang. motseng wa Jerusalema silivera e be ngata jwale ka matso a re bueng ka fela kgosi a re bueng a ke lutle batsanana kgosi e entswe ke mang ke modimo silivera e entswe ke mang not ke modimo ha se modimo a entseng silivera e be ngata mpa le ngwana ka hle ngwana ka kutle makgowa ka hlola o tima maiki wa bona e tla re ha o tshwantse o ba lebele ona o ntse o sokola o light The king made silver as plentiful in Jerusalem as stone. tlo hle ngwana tlo jikela ho nna The king the king made silver made silver as plentiful in Jerusalem as stone. And valuable cedar timber was as o common. bala mamar wena ke translation mang yo ha ena le bo temba che a ngwana ka gore ba le English re utlwang kaofela as available of the temba ya angel temba o kena ka Bible ya rona a kompale ka translation e tshwereng ke seleke bala ngwana ka a kompale ngwana ke mo ratang Verse 27. eh During his region, silver was as common in Jerusalem as stone, and cedar was as plentiful as ordinary sycamore in the foothills of Judah. Verse 28. The king's agents controlled the export of horses from Musarai and Syria. Verse 29. ntshebeng he dula fatshe ngwana ka le yona ntse bua English e thatampe ntshebeng somebody said something very powerful very 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 powerful very powerful are ma South Africa as much ba tibeka batho but still ma South Africa ha tlo survive and believe me ba tlo survive butjisha rona rebo God will provide rona rebo God will provide God will provide number 2 ekileng ka utla inqhazitse ye e powerful di fita kaofela abare ma South Africa hana di skills ma South Africa hana di skills ka baka la education abaruti di skills abaruti di skill and believe me thelete mema shepherd thelete ikelelo kelelong ye bohlale kelelong e nang le skill kapa e nang le gift is either ona le gift kapa skill is either ona le gift kapa ona le skill if you don't have a gift you need to have a skill because thelete ya rona e mono gifting kapa skilling come to ka ra dikereke ebile jwale kereke entse gore batho ba be useless le fete kereke entse gore batho ba be useless kereke tsa rona di kena nako e telele for eng wa rapela wa bina wa jaifa go qetile batho ba tswang kaofela ba tle kereke ba fihla ba bina ba lla ba hoeletsa ba tswa ha ba qetile ba fihla ka ntle ha ba tseba tshwantse ba etse jwa ba qale bophelo kae ba ya tla kerekeng ba bina re tlalatlale but ha re qetile ha re tswela ka ntle ha re fihla ka ntle re tshwantse re etseng it is not right batswana hore ebe we don't have a way ya ho etsa tjhelete it is not right and nkile ka le ruta ka re how
how do you start a business? O qala kae ho start a business? O qala kae? Ntshebeng. O ema tje. O bonahana hore mare ka kgwedi bophelo ba ka ke bo maintainer ka bokae. Wa sheba bophelo ba o boetsa jwang o bo maintainer ka bokae. Mamela mazona o etsa wa sheba hore bophelo ba o bo maintainer ka bokae. Or else unka pen kapa calculator wa calculator reka mollo wa 300 because ba banga le na di geyser. Geyser ke ntho e ronto. Geyser ba sa tsebeng ke ntho e be ya metsi a tjhesang. You sit down and check ntsheba bazana o sebedisa bokae 300 mohlomong o sebedisa 200 mollo and then o qetile o reka dijo tsa 500 ke example ke bokae 700 then ha o qetile o sebedisa transport ya 500 ke example o sona le bokae ke 1200 kapa no sebedisa one ha o ntse o sebetsa no sebedisa transport ya bokae ke etsa roughly fela 500 o sona le bokae 1000 bophelo ba bo so bo etla bokae 1200 kana re kinya eng bo dijo re dikentse okay akere ba bang le tsa mosole re ka bo inkomas ali tuir. Now you sit down and check hore o spend 2000 bophelo ba o bo batla bokae 2000. But then you just sit down and check. Give into go yesan eka fan 2000. Some of you in about 12 about sebang. O khona ya motho ya etsa market. Yo motsebang a go njwetse maru etsa bokae mo. Ba bang tla o jwetsa if I'll honest e motla o thetsa e mong a ona o jwetsa. But you research hore ke finto eka o fang 2000 kapa 2.5 ka hodimo. Then you are doing the same thing. Ba bang ke di perfume rekisa perfume. Do you know that guys hona le batho ba tswelang ke di perfume? Do you know that hona le batho ba kgonang ho reka mollo ka baka la ho rekisa di perfume? Do you know that hona le batho ba kgonang ho reka dijo ka baka la ho rekisa di perfume? Do you know that? But you need to do something. And doing something how we say because o sa sebetsa. Le ha o so sebetsa you need to do something. Le ha o so sebetsa especially when your salary is our afford. When your salary is our afford you need to do something. When your salary is our afford. Hona le o se mo e grato ko pala lena aljosi mane ke le ponisa. Modimo ka so bone motho a sebetsa jwala ka khutsana jwala ka ke le ponisa. O rekisa body ntho fix back. O rekisa body eng o rekisa eng. O ka ntho tsepa o ka. Ntate Paul yana le tshete le emfeta Ntate Paul o rekisa lebisi. Ha ile Limpopo o tla ka lebisi o rekisa lebisi o rekisa batho ba Gratchen lebisi o rekisa bo Mageu o rekisa last time ke le hantse ke sebetsa ho yena man ke sebetsa Free State TV ke manager ra batho ba hae o na rekisa ice cream ke bua ka motho ana le tshete fetang ya ka mama ya tsamanga dikoloi tse kgolo feta le tsaka very successful o rekisa lebisi ha ile Limpopo tla ka mabisi o tla ka eng o rekisa dinarkis o na le itse ko linya ha ditletse ka morao ke re so dinarkis a re ke lo ditsela ka diplexing ke a rekisa ke bua ka mothana le tshete ngata feta le nna re etsa
etsang re etsang rona re etsang ha o kgone ho reka next mollo ha o kgone ho reka next ha o kgone ho reka electricity ha o kgone ho etsang kerekeng ha o kgone ho nehela a nna ke a sebetse molemo wa ho sebetsa o qetile bohlolelo ke hore ebe ha o kgone ho reka ice cream the way tjhelete ya hao e felang hara kgwedi ka teng you can't even afford to buy an ice cream re etsang and some of you mo le bohlale hore le bohlale ba bang ba lona ho na le dintho tse ka reng ha o ka di etsa last time ke qetetse mape bana rekisa di-cake ba rekisa di-cake ba bang ka etsa di-cake ka etsa o se dine o rekisa di-cake ba tsamaya ka tsona ha lo kala mabese a di rekisetse batho ka rabese wena o etsang when o le ngwana modimo o sena plan ha o qetile be le jola be le ka ramanyalo le be le sa kgone le hore le bue ka di-plan o bo sa kgone le ho phela le motho a o thusang ka di-plan ya o thusang ho plana o tlo etsahalang ka rona bazalwane ke la uta batho ba re rona ntate moruti ha rena le tjhelete ya ho koleka then motho a kgone ho koleka a kgone ho reka electricity a kgone ho etsang ka nnete let us be honest bazalwane re ka bobitsa bophelo nthong sokola ho tshela petrol sokola ho tshela o reka electricity a re kwale because ke a bona le tšhintšhile le ka mahlong Pontsho tlo kwang Pontsho o qadile ho rekisa ha o qala nthong tsa di-business Nke rekisa ka mo gwaring ya South Park ke rekisa ntho ne ke rekisa plate mara ne ke tsa ikota le ka mfutse 4 or 5 o ne rekisa dikota leki o ne etsa dikota leki tse kae ne di ba 4 or 5 ka letsatsi e be ba di ntho a di be ku ne rekisa ke selerato nna ne ke tsa bo di-peanuts ke rekisa bo disubitsi o bodisa gwaring eya ke tla face le ka maoto ke kwa o tla face le gwaring Eh. gwaring kwa South Park ne ke kgona ho tloha Faceleng mona ne ke ya toropong fela ba ke yo stock ne ke bona le go ya kwana na ke palama ke fumane tšhelete hobane ke nehela nka di step ladder se senyana ha se la ka ba se seng qala Pontsho re a kwala qetile ke tlo le rapella o rekise dikota leki tse 5 o di sa gwaring o nkile le di-peanuts le mahe ana ne ke nka a 6 Le mahe a 6? eya e be ba di subitsi no boila mahe a 6 le pape ne ke sentse ke e pheha hae ke tsamaya ka yona le di dikota leki tseo and re sena motlakase ka nako eo ne ke di beha buduwa ka lehlake mona face 6 fridging ya hae ha ke tloha mane tla be ke tla hape ke tlo di lata mona ke o pheha o no sena le fridge o no di beha ha buduwa ka lehlake mona face 6
Mama, what's up with me Pontsho? Ke salary ya batho ba bararo mo ke gola. Bo a bontshang ka botshepehi bohle, loyal, ha jumpisa, ha tlole. Ha ona mohlang a tlolang a re ha kgone. Sala boshome ba Pontsho ke salary ya batho ba bararo mo. Ke bua pela ntate Modimo. Bo a bontshang kgwedi le kgwedi ha tlodise. Now, if motho a kgona ho ntsha boshome jwalo, hona o bolela hore this person ha sa relaile tjheleteng yana. The same person a rekisa mahe a 6 le kotaleke le eng. Today, o na le di business tse ding no. E ko hona ke last le ka ya moroko ntse ke roka ka mmene ke ile le fimbe ke ya ke etsa ntho carpentry. So ko hona ntse ke le busy ka dintho because body compressor. Ke rata mosebetsi wa matsoho ke sebetsa 2 day 2 night 4 days off. Ina go ke offer mantla lo ile bra go la bone. Be ke re se o ise monyetla o nonong ke etse high la pe manager team. O maketse ne. Carpentry. Di room tse di le teng. Ntse di le teng bile kgoding ena ke reka stance se seng sa boraro. I want some fruit. I want some fruit. I wrote a carpentry. Want some fruit? Pass the plate. See you get there. Now. Ntesha pamba tu yena nkile ka lietsa yona. Put up. Okay. I think to go pa. Ikle. Itol. Okay. Yemis. James Ma. Okay. Now, ntesha pamba tu yena. Ena ke the real thing. Ilin toyo ilin toro ya hao. Yani ki the real thing. Maybe ki the business yo in your mind. Kapa ki something that is in your mind to batla mo yetsa. But ha ona bokgoni ba o yetsa no ntwane. Ne? Ki le rutile ka re but ba underestimate ntwe. Step is le step is same. Go that. Faraled. Yes, it's a sigamanya. Let's around that. James song. Step is listen. The step says you can't underestimate. Mardin to saw to the real thing. Din to saw Ntonye ke batlang be achieve. Pontsho na rekisa dikota le 5 le mahe. It was a step. Ntoyo. Ne ke rekisa ke tswa rekisa mala mohodu. Ne ke rekisa mala mohodu. Ne ke le marwane ne ke khana taxi bosiu. Ne khana taxi ke kena line. It was a step. Today I get to say ke le mane mara ke nahana ke so fihlande. I'm sure ke bo mona. But ha ke so be comfortable. I mean ha ke so ka ke batla hore ha ke so give up. Ha ke so give up. I'm se ke le mona ke a kgona. Close to my dream. Close to my vision. Se ke le mona. But ha ke so give up. That is why ke jotsa boss le ke le maoba mona ke ba jotsa ke na le stress. Ne bile ke re ke a Gauteng ba tseba. Ka la bokae ka Friday. Ne ke re ke a Gauteng. There are things tse ne ke di le ka rakelelo. Ke ne ke bolela no mse ke re ke batla ya Joburg. There are things tse ka rakelelo ka tse ke batla lo di etsa, tse ke batla lo di check.
Now, small things tse re di etsang. Tsena tse re di etsang. Bona ntho tse nyane di beile pontsho kae. Ba bangata mona batho ba pointang. That lady ana nga rekisa motoho. Ona rekisa motoho. Maoba ke fitile ntlong ya hae. Ona rekisa motoho. Today ntlo e kae? Ka o rekisa motoho. Ka dia rekisa motoho. Today ona le dintho tsa di etsang bile qetetse ka re wa sebetsa lo. But there are things that qaleng a di etsa tse qetelletseng di beile bophelo ba e somewhere. Re etsa eng? Tina senza ni bazama. Le etsang. Re etsang. Arkwal. Thank you Monda. Number 1. You hale tswa mo. A ke lo sheba ngore o senyetswa ke eng nako. Boy Peter, hale tswa mo a ke lo sheba re le senyetswa ke eng nako. Lona batho bohle ba jwalang. Ha e ka ba o senyetswa nako ke boyfriend ya mo lahle ka WhatsApp. La hlantja eo, la hlantja. Ke a le kopa batsala. And o mo lahle ka English. It's not you. It's me. You deserve what? Better. Basalani, who matlek? Matatengano mo lahla matlek. It's not you, it's what? Me. And you. I don't lick, I don't see, I don't like, you don't deserve me. You deserve something better. And I cannot give you that. Wa mula saucho jwalo. Marika pelo untor fotek. How about you? Begging, utwa begging, ya book ya etlang khwediena kaofela re tlo bua tse. And then ke batla e mong le mong a nna tlo njwetsa hore o so etsa eng o so etsa eng o so etsa eng. Tlo kwa o itse batla o etsa ngwana o so qadile. Ha ntate moruti ke so qala. Bane tlo. Bane. Ha ke so re ke dintho tse ntate moruti tse ke di hlokang hore ke qale. O itse batla o etsa. Ke se ke batla di lotion tse leng tsaka le di perfume tse leng tsaka. Tlo go so go qala. Ha ke so ka ke reka dintho tse ntate moruti. Tshelo e fuwang o etsa nga. Ke sebedisa ntho tse ke di batlang. Begging yana bazala begging yana. Begging yana re a qala. Begging yana re a qala. Begging yana re a qala. We need to do something kama pilaro. Begging yana re a qala. Yana ro bentse re dula re sena tšhelete. Re le bana ba ntate modimo. Re dula re sena nix. Doesn't make sense. Next. Ka dikelelo tse kana ka bona? No. Ha re petse bentse re tla kerekeng every Sunday re tla la fela o tlo bina le o jaifa. Be re tsamaya? No. 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 And if begging ye ha le tswa kerekeng Sontaga se o ntse lo robala wena. Ke rapela hore betheni robe maoto. In Jesus' name. Bacha ema ka maoto. Ha le tswa mo. Ha le tswa le na le chance ya ho qoqa. Ke batla from today le sebedise dikelelo hore mare nka etsa eng. Ke mang ya nang le ntho a etsa mo? Tlo kwa? Wena o na le ntho e etsa? Tlo. Wena o etsa? Nna ke rekisa di perfume ke bake le dikuku. Wai. Ke o hlompha. Ke o hlompha. Wena o etsa? Ntate mo re ke rekisa dintho bo tse kolmakang ka tlung Wena o etsa?
ntho tsa ka tlong ntate Moruti ho kolomaka dikokorota and all that Wa di rekisa? O qeta ho theohela Mosnow. yo ka dira gape Wa bereka ka mona o rekisa dintho tse bolang dikokoroto le ke gone di. ke tlo kenya di-ordera no Aske ke gone ke tlo kenya di-ordera o kwana o tlo di ordera. beke mantaga Beke ya Mantaha o batla ho rekisa dintho tseo. nna ntate Moruti ke lo wa batho Wetsa ka loa e mara batjha ba kerekeng. O lo a batho. O loile mamu. ha ke so loe mo Ke mang ya tsebang hore wa lo? ha ke tsebe ntate Moruti Kereke powerful vandag. From today, o ka se re o loha e le bomme ba bangata ba tletse ka ra kereke na mara ba sa tsebe wa loha. Tshwara mic. Shebela batho. E market. Sama. Ke market. Au tlwa. Batho market. Nka mic. O qala o tla. ke qala ho Buta pele o re ke qala ho tla ntate Moruti o kopa e market. ntate E market Moruti, o ausi. ko e market. Dumelang a le dumedisang mona ke O qala o tla. ke o Sinthabi la O mona se thabi butle pele. Hlalosa askis. E qetelle ke rata tabeno la mona he. ke o Sinthabi ne o sona eme mona o rekisa di-perfume pity fela ha ka tla ka tsona ha ke tsebe na ke lebaditswe keng hoba nna mo ke tsamayang teng ngwaneso ke tsamaya ka beke ne ya di-perfume le di-car diffuser se di teng o ka se palame koloi e ntle ngwaneso sena car diffuser a etsahale car diffuser e dulang e nkgisa koloi monate ne so batjha ba ka kapa le lona le majita kaofela ne joining fee ke 99 rand ne and then o reka di-perfume tse 5 o reka di-perfume tse 5 ka 500 di-perfume tse 5 50 ml wena o di rekisa ka 250 ne wa utlwa na e ngata jwang o di rekisa ka 250 then profit ya hao ke 700 masarasara moo ne so guys ke kopa re joineng business ena hleng ha o batla ho joina ke tla lefa di-number tsa ka if o batla ho joina le dikuku ka di baka hleng ene di monate yo di monate dikuku wa tsa hoseng la ke ikutlwa hore ha ke batla ho tsamaya mane mara hoseng be ke tsowa hle ke palama taxi ke lo ema Northman Square o tlo bone ke be ke beile beke ke re ke qala ho bula business ke beile beke mo ke re batho ba koloi ya e feta tse ke re ntate car diffuser ka nakwane ke rama tle ke ntse ntho tsena ke se ke itse mane tseleng ke be ke kgutla ka tšhelete ke kgone gore ha o shorta something pele o no tshaba ne ke tshaba ntate Moruti ke na le pride se ke fitla ke tshwere beke je ke rai man o botsa mang a feta ke car diffuser hlo butu ka se kganne koloi e ntle tjena o sena ntho car diffuser be ba reka wa bona so guys kopa le tlohelleng pride hleng ha re etseng something o ska re wena nna ke no rekisa di-perfume batho ba rekisang di-perfume ba bangata God bless you tsamaya wa bona bulang di-business hleng ke a le kopa ke a o hlompha wa tseba wa o qetela Dumelang batho ba bagolo, dumelang ntate Moruti. Nna ke Sister Lindiwe, nna ke specializer ka tjhelete. So nna ke hirisa tjhelete and interest ya ka ha e ngata. Interest ya ka it's only 20% because why? I'm going to be attracting more customers because the real loan sharks ba etsa interest e fetang ya ka. And then ka itse hore ka mme o molomong o na le moradi ke rekisa di lip gloss and rona banana re rata di lips tse shinang
lip gloss ya ka, it is only 20 rand. So how batla lip gloss for ngwana hao, di tla ka mefuta tse ding di a shine and di na le di little cute keys. So how batla lip gloss, o ikopahanye le nna fela. Thank you. Vandaag jullie doen, hè? Now, let me close. Number one, I'm not lying, but I'm like it is not right. It is not right. Whether was it is not right to rebel on a chelet. Asia Capelia. Yabubet, Egbata Kwalakona Kiena. Harry am Bukenya Samuel ya Baatu chapter 16. Kadi la siena berokwala. Judges chapter 16. Verse 16. Judges chapter 16 verse 16. Katsatsi le leng le le leng. Katsatsi le leng le le leng. A na phihella ho mmotsa. Mme a mo qophella. Samsoni a fela pelo. Ho eneng eka o tla shwa. Verse 17. Verse 16. She tormented him with her nagging day after day. With what? Her nagging. Nagging. Kima ya tsubang nega ki? Ki? Yo. Hubua. Nagging ki? Holatella. Wabona. Now, Arabu ngore Samson o khathaditswe ke eng? Arabu Samson o khathaditswe ke eng? Matla Samson a qadile neng go tsamaya. 1, a kopana le motho ya neng a mo etsang a mo trainer. A kopana le motho ya neng a etsang bazwana a mo trainer. Ke itse bekeng yana re qala tjena ene ki bua pela ntate modimo next week le totla le njwetsa hore e mong ntate moruti se ke qadile eng kapa se ke etsa eng kapa se ke plane eng le nkutlwa bazwana ke a pele. Now ya pele ke batla re tle mona bazwana ya pele ke Delila and a bua le Samsoni every time fihlela Samson a kgathala. Delila a na bua le Samson o fihlela Samson a etsa jwang a kgathala. Now, Delila came ka strategy, South Drainer Samson. Delila a drainer Samson ka ubua. Ya pili. If hona le ntho tso batlang ho di etsa, hona le ntho tso batlang ho di achieve, hona le dintho tse ka rakelelo tse batlang ho di fihlella. Ya pele wa sheba hore kelello ya hao o e famang. Ke ma motho mo fang attention le hore motho eno o etsa eng kelellong ena ya hao. Ke go ba o ipheta. Samson o file Delila attention. Kelello ya hae a e dumella hore ntho Delila a kene a penetrate ho yona. A mo frustrate ho fihlella Samson a kgathala. When you, that is the most thing you Satana yetsang ka bana ba ntate modimo. If Satana santsa bona hore ma this person o ya hole ka bophelo. Hona le dintho tse Satana le tlo di tlisang bophelo ba hao. Either ke dintho tsa ka ramanyalo, the relationshiping, kapa mifirifiri ya malapa, everything. But everything, kapa anything, e drainang kelello ya hao, e avoiding bazalwane. Then avoid ntho ngwe le ngwe etsa jwang e drainang kelello ya hao. O shimano wa ka re ya kwa.
whatever drainang kelelo ya hao. Ba bang ha se batho ba drainang kelelo ya hao, mara wena self o enemy ya hao, because every time wena o nahana dintho tse drainang matla a hao, tse drainang energy ya wena, o nahana dintho tse drainang energy ya wena. Because ba bang ba lona le na batho ba le jole le na nix, ha ona monna, ha ona mosadi, ha ona nix, ke o bona la o ditse mona hore o ngotse o mme mo. But some of you, you are training yourself. How do you train yourself? Dintho tso di nahana how do you want? O qinga ntoni o nahana. Dintho tso di nahana di etsa kelelong ya hao. Do affect lo kae? Kere tsa tswana ke blela bosile ke kere ke khalla o ya o makes ke lena oh ne ke ba jwetsa ke re khalla o ya jule ke ba khalla lo dula 3 days o makes mpotse wa ke khalla o ya makes. I feel like ke hloka motho ka challenge ang kelelo ka hape, and I ke tsaba that man I ke dutse lena every time I ke bona no challenge kelelo ya ka, ne ke feel gore ke batla lo dula 3 days fela jule ke tsha ke tsaba ke lo dula 3 days because I know ke counter dintho tse ke le ka di fihlela ne ke na le friendship in magazine. There are things tse nka di super progress, achievement. Lona ba batlang ho etsa dintho, lona ba batla ho qala dintho, lona ba batla ho qala di business ba di. The leader we play le country, I mean Samson we play le country, o tlisa the leader bophelong ba hae. Kanti ke downfall ya hae. But ba lwanang ka ra manyalo a lona le ba lwanang ka ra the relationship. Ntwa ena ya a jua ke yona ne ke into you argument in. Those are the things that some will qeteng ya qetelo kelelo e ska khona sebetsa hantle. Those are the things that are kelelo e ska ba productive. You can't plan, you can't think straight, you can't. And if ha le sebetsane le protect di kelelo tsa lona le phela o party in the environment mo hulwanwang o teng, mo na le di issues o teng, everywhere o teng. You are frustrating yourself, and you are not just frustrating yourself, but at the same time you are training yourself. You are training yourself, Basalan, because Mutimur fila di kelelo. Mutimur fila kelelo. Ki tar kala message carbona. Mutimu na tsara o tlo blessa bana ba Israel o ba file milk and honey. Mar mutimara so langa le soka le fitla milk and honey. Ha ke batle le nne le sotle. Mutimara an nkan silivera le gauta sebetsana sa bana ba Israel. Linke le diaparo so that jeni ena ye o le tlo e tsamayang o tlo e gepeta o ya kanana. Le skela e tsamaya le sotleile. That was the plan ya ntate Modimo. When the time Modimo aplela ba Israel nkan silivera le gauta bana ba Israel. Modimo na ha ke ba tlo le tsamaya le sotleile. Come on, Thomas, as much only the Toro, only the goal, only the Toto Battle, but it is not right how we are what's on. The Torons are we are frustrated, totally miserable. That's not okay. That's not okay. That's not okay. Banana the business among them out. I get really beat. Mangam to get the letter. Mamela hello nabana di business. The enemy number 1 who sat there lona. Because the business sense alona di tule di kelelo ntsa lona. E kana bona no ro qale business yo. E kana ba plan ne ka po e bone ho motho a etsa. But most ya batho a rana di business ke di enemy tsa Satan. Why? Because Satan ba tla distract kelelo ya hao so that o ska kgola o ba productive. O ska kgola o hodisa kereke I mean business ya hao. So, one, as a business person, you protect your mind. You protect your mind. Why shabo re ki di feed into di faka attention? Because baba mbalona totola rudula le munna ya ta frustrate fela because yana run business. Udula le mosadi ya ta frustrate fela yana ha losing it because run business.
Because ba bang ba lona le na le banna kapa le na le basadi kapa le na le boyfriend mare, you are alone in that business. You are pushing alone. Motho wa hao support. So number one, as a person ya running business, your responsibility is to protect your mind. Is to what? Protect your mind. Avoid dinto. Avoid mofirifiri. Because dinto tse di ke tse tleng fela affect kelelo la o ska kgona ho hodisa business ya hao. Because as much rena le dikereke rena le di business rena le dinto tse tshwantse di hole and di hodiswa ke eng ke o nahana ke planning ho implementa. Shabang hore le spender kelelo tsona le dumelletse bo mang ho kena ka ratsona. If relationship ya hao ya o frustrate, if lenyalo la o le o frustrate, you must know that Satan o sebedisa dinto to frustrate yourself so that o ska kgona ba productive, kelelo o ska kgona ba sharp. Now lona ba se ba nyetswe because a le tlo kgona la hla batho ba lona. Se le ka emela thato ya modimo e etsahale. And let me tell you how you want to have some time to tell me no. Ke inge draina matla hape. Ke inge draina matla. Sonda. Kiena. Ena ke o qetela. Maybe re tshwanela re mane khemere mane umpho. Mare a re tshwanela re mo. O hulele kwana le nna go hulele kwa. Now Bible e be re ba babedi ba ka tsamaisana tsela ba sa dumellane na. Now tlo nke re jetse o etsa lai. Here is the thing. Wa bona o ka dula le mosadi ye o le hulana nje. Ha ona ntwe le utlwanang ka yona. Le a hulana. O dula le batswadi ba o le hulanang. Le a hulana. It is the same thing when o le kereke yo o tshwantseng o ye kwana yona le bontse o sokolana le yona le hulana tje. Tlo nke re jetse ha ke kwala. Nna a kry ke na mosadi a ke na ntho e frustrating a kry a ke na bana ke dula ke le mo bana ba ka le ba nkile a kry ba teng ona ba dula le step father tse di ne ke re jetse ntho e ndubang ke lona fela nna ke dubelwa ke lona fela ke re jetse why ene ba tla bontsha hore le lona ntho e ke tlo le rutang yona ke kwalang ka yona le tlo e paka. Ke ne ke rekile metšhini ya 2.2 million e ntseng e dutse ka mane ka vision e kgolo ka be ke registera company e bitswang Kgoreng. The name Kgoreng le ne le bolela hore ho a kgorwa mona ke rekeng ena ne ka etsa factory e kgolo Cairo ka ba ka itlosa Cairo ka isa ka difemeng ka hira factory e kgolo ke ne ke na le batho ba so 40 something bana ba sebetsa mo ausi wa ka ko qoqela ke roka di lamba tsena ka kwana askisi di lamba tsena ne di roka ke nna ke tsa kereke ya rona le dikipa tsena ke tsa kereke ya rona kereke ya e bolaya suitoro ya ka ba ka peka ka paka metšhini Kgorong ne ke na le ne ke re every time a ke ba ke re ke batla kereke Victorious and ntho ya tsone ke challenge ke feta CRC itsa ke feta CRC be ke bona dikoloi di emetšena ka ra CRC
be ke kena fihla ke botsa gore o etsala go botse ke batho ba theoetseng ka re ba theoetseng kae CRC what a ka re CRC na le batho ba theoetseng ke ka nako ntse ke na le kereke ka mane ka re November lona le rana dikereke jwa mara ha ka re etsa kereke mo ho rapelwang fela but you don't do something e change maphelo a batho ke tla qalela le nna ke tsamaya ke lo reka metšhini and then ka fihla ka qalela ho roka dikipa tse di ne di dule mona ba sa di reki batho ba kerekeng ka ba ka ditela dilamba tsena di sa rekwe di dutse mo itse Bible ya toro ya ka uswa ka Bible ya tu ya shwa ka ba ka nka metšhini ka ipaka ka roka hape itse ka qala tse ding kitse ke roka tsena jwa tsa bontate hona tse ding tse blue tsa bontate ja sa taba di tena tatsena le di tseba di no baki le di ka roka tsena no re tlile ka tsena tse yellow no ke tsane morao man ke tsa di fanyiwa man ha di rekwe a o suwa na bila kwa na buang haholo wa di bana ke tsane ke bana ba di reke ke kwa shabalambai le yona re a etsa di etswa ke rona a la print ne se le printile mo sheba bona lambe na smart jwa ke a kereke ya rona sheba e jwa lambai ba re tle ke re jetsa tlo etsalang sentse ke tseba le hlotso bana ba ka ke dikipa le hlotso ke dintho tsa kerekeng ya lona now e khotlela kae back to tabenyano ya hore you mofuta wa batho ba re phelang le bona ka nako tse ding ke di enemy tsa ditoro tsa rona ene le lona le wela mono lona le enemy tsa kereke ya lona ke bua pela modimo le pela morena Jesu le di enemy tsa kereke tsa toro ya kereke ya lona. It was my dream bazalwane ne ke khosa ke bua kere ke batla bana ba lona ba tlo sebetsa kerekeng ya rona ka etsa di rest ka qala I remember ke entse kitchen mo kala ke ne ke na le kitchen mo ka ntle ke file mogonyana ka papa lor ba rane kitchen mo ila ba kwala ke ne ke na le dintho tsa restaurant ke le willing go di tlisa mo hona le engwe ke kwalang hape ka e kwala le emetse ka bona lambe momtsa bona lambe na basala cheka lambe na smart jwa bona lambe ke a kerekeng ya rona sheba lambe smart jwa e check bona smart jwa ka khola ke be ke di change ke be ke di tena le di khethetsana sheba lamba ni smart jwa sele ke em sheba lamba tsa ni di jwa mba tsona cheka di lamba tsa kerekeng di ntle jwa sheba engwe e trainang it's when o tsamaya le motho marlesa le hulana a le tshwantse le direction ye one and it's something this e etsalang ka re kereke ya rona ke we engwe e trainang e frustrating that it's when wa bona o ka ba le mosadi wena o ya kwana yana o ya kwa that you will be miserable for the rest of your life. You will be miserable for the rest of your life if lihulana le le motho. I had kore I have kena le vigilance so sanga kereke Victoria to an extent I had to re ke belle ka thukwanyane ke focus vision ya ka no personal because ke a tseba re ya ka teng a ke no e feila
re na le dijeresi mo tsena tse tshwanang le tsena tse ngotsweng Victorious mo ke sheba camera ntse o bona te ke tsena bona Victorious sheba Victorious sheba bona dijeresi tsa rona ke tsena o na le yona sheba ke tsena bona di nka jwang dijeresi tsa rona di la tsa dula le tsona mona tsa dula kana dula ke tsele metse etile one of the thing e re etsang re se ka ra fitlhela ditoro tsa rona ke mefuta ya batho ba re tsamayang le bona le mefuta ba nna ke bone ka kereke because a ke na basadi a ke na mosadi a ke na nix ke bone ka kereke gore once o tsamaya le batho ba reng ga o ya kwa for instance ha re ya radio re bua radio re kereke kena ka 10 baeti ba tla ba matha ka 10 ha ba fihla mona ha hona le motho next baeti ba fihla ka 10 mo beng ba kereke ba fihla ka 11 11:30 to 1 ke lwanne ka ba ka letibeka a ya nthusa ka next e nngwe ya dintho tse drainang it's when you lead batho ba o reng ha o re ha re eng kwana e mo ba ya kwana and that is the reason e tsang e re iphela le ka ra malapa rona ke bona le ka ra kerekeng ke ne ke na le discarf mo tse ntle tse blue ke na le dikatiba tsa Victorious le di tseba tse ntle ha ke re ha re eng kwana kereke ya kwana o fitlhela ke bona gore mona teng ke tlo shwa ke le monyane hampe mo ane ke sa le ngwana nna once if you want to batla tora o ishwe tsamaya le motho o reng ha o re kwa yena ba kwa ke bone ka kerekeng ke bua pela ntate modimo ne ke na le kgoreng company eno ke ikwetse re kwetse ka pentse teng we re-register ne re ikwetse company ya kgore ne ke kwetse ebile e bitswa eng go dising di register ke ne ke cancel ya kgore ke kwetse re tsata o iqala fatshe ne ke kwetse ke di kwetse ka di etsa ka etsa le ntho e bitswang yani ene ke etsa le mpho e bitswang yang productions ke entse company ya productions ke etsa le mpho ke ikwetse ke yane le yena o ntsukudisa ka ba ka itela ke ditetse today ne ke emi spilling tjena ke itšheba ke re so ha hona ntho e bohloko jwale ka o rila ya bathong ka dintho number 2 ha hona ntho e bohloko jwale ka o leader batho ba hanang o understand the vision ya hao today ha mpana ke rara molaetsa o ke bua tso today ne ke shebile spilling ke re November ha hona ntho e frustrating batho jwale ka when you lead kapa o tsamaya le monna kapa le mosadi le dula ka tlong ile nngwe le sa utlwane ene ho sena ya batlang understand kapa o reader vision ke re kena le yona is the same thing bana ba ka ile hlotse vision ya ka ile hlotse total I had a big vision ka kereke ya Victorious e kgolo and I thought gore batho ba tla ba sebetsa mona that is why ke ile ka etsa masimo ke ane ba tsana ka patala di tracker ka patala ka hira di tracker gore di etse masimo ka planta sheba masimo a kereke na jwa a teng o soka ke a re masimo ke ane ke entse masimo a maholo ke ane ka patala ka ntsha tšhelete tse ngata wa plantua wa etswa di a swa dijalo ke tsane di a swa hona motho ya ibodarang hona le moshimana mong a mtelele tsena dipheko ba ya leka maintain ntweng e a swa ka bula shelter tsa mo sheba ke mathata makae ke di gore it's difficult when you run something o tsamaya le batho ba sa understanding your vision
Now, Delila ona sa tsebe hore frustration eo a e khosetsang Samson e draina matla Samson. And Samson wa hloka matlana hore a kgone ho lwana dintwa tsena a protect. Sometimes I understand when only make up all ntate o trainer monna wa hao, trainer mosadi wa hao, kapa trainer boyfriend wa kapa girlfriend wa, o trainer motho yeo energy ano a e hlokang hore bophelo bonna bo tswele pele. It is the same thing. Le nna if kereke ne ka tsebore jwale ka le drainer tse bana beso le drainer motho eo a hlokang energy ena, ke hloka energy ena eo le drainang. Ke hloka ka tsela nngwe hlotseng wa tswa wa ke hloka hlokela hore ke tle kgone ho le rapella ka yona, ke hlokela hore ke tle kgone ho le thusa ka yona. But you can imagine now the same energy I drainwa ke lona. Kereke nke karolo ha ona ntho tse etswang ha o the the membership bo member ba le ba sokola pa hore le di membership ha ke re ke tla ka dintho ke implementa dintho ha ona batho ba di etsang. Le trainer the same person ya batlang hore ya tshwantseng a le thuse o le lwanela. And when on lona nana le drain, but if ke re ke tshwantse ke ene ka 11 bonyane ka 11 a tloko bolteng ke re ke wena bo fitla ka bo 12 o tshore re hulela nna le wena re a hulana nna ke a kwana wena o ya kwana. If ke re ha o yetswe tsena bo sa yetse bo etsa the opposite o tshore re a hulana ke a kwana. Bazana ne ke khalletse le no ne khalletse hore bo le green man ke tšhelete ya ka kro masimane ne le tšhelete ya ka ne tlo le peo ke reka ka tšhelete ya ka everything ke etsa ka tšhelete ya ka mara ke tsane di a shwa because of when o tsamaya le batho ba sa understanding toro ya hao. Sekolo pata sena hono se thola kae tutense chineng sense se ja siretse ana na bana ba ka ke le kwatela next le no mpa ke itherela na le ke kwalang hona mo ke a ikwala le beng ba yona ba hlolele go appreciate ka bitsa seleke ka seleke tlokwa ka re seleke frustrated I can see ke qadile dintho qetile ke di bile di mama hitla hao le kereke a e uthusa ka re tlo ke di kwala. Ka kwala fup le tla bona very soon tle bo kwalile una le esa hlone ke a kwala. Why? Because Linda, I'm trying to get spara energy yaka. Not personal, ke ntse ke na ntho tsa ka tse frustrate am personal. Now you can imagine if kereke ntse le yona ntse frustrate ka nqane. Kereke sa mamele ha o re yetswetse. Ha o re ha o yetswetse kereka yetse. You can imagine o tshwana le mosadi o dula le yena ka tlung ya sa o mameleng. Tsa mo sheba malapa ao ho sa utlwaneng ka ra ona a jwa. There is no progress manyalong ao malapeng ao. There is no progress. There's no progress, Mazalan. Mosa, mo ulwanwante, mo udulong ulwana, there is no progress. Kibwape lanta tamdim. Samosha bang, mo apokuluwa kon. Mo ulwanwante, ona progress. Next. Mo udulong hukwa telwan hosa utwanwe. There is no progress. Because emu hulela kane emu hulela kwan. And that is why Lelona is the same thing. If lesa mamelika rakireke, lieta yona ntho ka ramala palona ena that is why le sukula le ka ramala palona that is why le sukula if monna ho a o drain monna o mpa sa tsebore o e hloka jwang energy a ntseng a e draina eo if mosadi wa a o draina o mpa sa tsebore o e hloka jwang energy eo. The same way, le kereke ntseng e drain mpa le sa itse bore le hloka jwang energy ya e hloka.
Anti Jesu, oh na, pona, hey ha, hagi,
phamisa matsoa ke le rapella best praise ka ntate Makgetho modimo ka ke tshepise batho bana gore ba tle o tlo ba thusa ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareth modimo ka ke rapella maphelo a batho bana ke rapella maphelo a bona ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareth ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareth shebisa matsogo a hao godimo tjena oli ntate oli e green ba blesse ka oli e green le e red ka split wena botshela oli ntho letswai ntate Makgetho ka se tshwara oli tse pedi ntate ka kopa moprofeta wa ka eke thank you pheko tshela oli ka ramatso bula matso tjena batho hore e re morena Jesu ya pele e re ya pele ro amohela jwalo ka morena le mopholosi wa maphelo a rona e re lentswe la ho le re buka ya Baroma chapter 10 verse 9 le re ha motho a dumela ka pelo a ba confessa ka molomo hore Jesu Kriste ke morena Bible re motho eno o tla pholoswa e re ke nna yeno ke a pholoswa ke a hlatsuwa ke a lokollwa ditlamong tsohle tsa baloi e re morena Jesu ntshwarele dibetsa ka tsohle tseo ke di entseng o hlakole makgopo a ka hobane o tla tsatsi lena ke ngwana wa hao ya pholositsweng bula matso a ho tjena e re morena Jesu le ntjhebela le re ha ke re ntho ngwe le ngwe e re sa kopana e re ntho ngwe le ngwe ya ka e neng ya hana ho kopana tsatsing lena e kopane ka lebitso la Jesu wa Nazareta e re dintho tsa ka bula matso ape tsene di bula matso e re tsene di dia ho kopana tsene di dia ho etsahala tsatsing lena di etsahetse ka lebitso la Jesu wa Nazareta modimo ka ke a leboha ha ba lo bona letsoho la hao maphelong a bona o tlo tsatsi lena modimo ka ke rapela hore ba lo bona favor ya hao maphelong a bona ka lebitso la Jesu wa Nazareta favor ya ntate modimo ha ba lo e bona God bless you shakala morena Jesu mafu le ka bula fast okay a re meka maoto a rona thank you Maphosa thank you Ndabile thank you Tshepiso